que me garro rogar ravas bro de fast. Don't judge me. Puri ravet me di sabu fisu wa giside rage o shap o bugu ravas per god is up o bugevi. Na fast me rage judge not la si be judged. So monga ravas regare gie god de jege bo buguir e se baro revere botori o bugur. Nge sabu ravet si se fasu no sabu fisu. Na rewa gisid si se e dige di kio ravas pa kio jokya ge igage ko bo bugu even. Iwe e bogona ni veli vets mana o mamorako bo bugu e ko bogona o bugu en mamorako bo o bugu even. Ira bdawe ba makkege ese jakko borayo garre buimge ubo eto bodi ve daura na bibira mesom nge en me your naira meditu no mesom. What Jesus is talking about is don't be a hypocrite. Don't be a hypocritical judger. Judge yourself first before you can judge others. Kitsorek si bo obugar havas notong. Yesi bogon no niwe di marawats memorat si bodori ban adisi evan. Iwe lavet si se fasu at si sap obugar havas. Ngejek fasu ni gaya go bobugu evan. Yo ko bogon no obugar varawo pu e bogon no niwe di words memorat ko bo adisi evan.